Ku itariki ya 28 Gashyantare 2026 uburasirazuba bwo hagati bwabonye imwe mu ntambara ikomeye cyane mu mateka y'akarere, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel batangizaga igitero gikomeye cyagutse cyakorewe mu gihugu cya Iran. Ni operasiyo yibasiye ibigo bikuru by'igisirikare, ibikorwa bifitanye isano n'ingufu za kirimbuzi, imirindankuba ndetse n'ahantu h'ingenzi h'ubuyobozi mu mujyi wa Tehran ndetse n'indi mijyi minini. Mu ntego nyamukuru harimo gukuraho Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi mukuru wa Iran kuva mu mwaka w'1989. Urupfu rwe rwaje kwemezwa n'itangazamakuru rya Leta ya Iran, bikurikirwa no gutangaza igihe cy'iminsi 40 y'akababaro mu gihugu cyose. Ibitero byaje nyuma y'imyaka y'izamuka ry'ubushyamirane hagati ya Tehran, Washington ndetse na Tel Aviv. Harimo intambara zinyuranye zinyuzwa mu bindi bihugu. Ibitero kandi byakomeje kugabwa ku bikorwa remezo bya Iran bifitanye isano n'ingufu za kirimbuzi, ndetse n'ibiganiro bya diplomasi byananiranye ku bijyanye n'imishinga ya Iran n'imitwe y'indege n'iyongera ry'ingufu za kirimbuzi. Uku kwiyongera kw'imyiyereko ya gisirikare hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel ku ruhande rumwe ndetse na Iran ku rundi ruhande mu burasirazuba bwo hagati si igisubizo cy'ikintu kimwe gusa cyabaye cyangwa intambara yanditse itunguranye. Mu by'ukuri ni umusaruro w'imyaka myinshi yo kutizerana, guhangana mu bya politiki, kutumvikana ku mahane, guhatanira ububasha mu karere ndetse n'impungenge zihoraho z'umutekano. Ku muntu usanzwe witegereza ibi bintu ni ngombwa kumva ko iyi ntambara idakwiye gufatwa nk'iri hagati y'ibihugu bibiri gusa. Mu by'ukuri nyuma yayo hari amateka maremare ahuriye hamwe n'ibindi bibazo byinshi birimo gahunda za nucleaire, ubushobozi bwa misile, guharanira kugira ijambo rikomeye mu karere ndetse n'imikino ya politiki y'ibihugu bikomeye ku isi. Imizi y'aya makimbirane ishingiye ku mpinduramatwara za Kisilamu zabaye muri Iran mu mwaka w'1979. Icyo gihe ubutegetsi bwa Shah Mohammad Reza Pahlavi bwarahiritswe maze busimbuzwa Repubulika ya Kisilamu. Mbere y'iyo revolusiyo, Iran yafatwaga nk'umwe mu bafatanyabikorwa ba hafi cyane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Nyamara ubuyobozi bushya bwaje kubona ko nyuma ya revolusiyo bwahise buhangara ku mugaragaro politiki n'ingaruka za Amerika. Muri uwo mwaka habaye ikibazo cy'abakozi ba ambasade ya Amerika i Tehran bafashwe bugwate. Ibintu byahinduye mu buryo bukomeye imibanire y'ibihugu byombi, bikaba urwango rutarashira. Uhereye icyo gihe, ibihano, ibirego, kutumvikana kwa diplomasi n'amakimbirane ya politiki byakomeje kuba ibiranga imibanire mibi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baboneye imitwe y'abarwanyi mu karere nk'ikibazo gikomeye ku mutekano. Bavuga ko niba ubushobozi bwabo bwa gisirikare bukomeza kwiyongera, bishobora guteza Israel ibibazo bihoraho mu kurinda igihugu no kubungabunga umutekano w'abaturage. Kubera iyo mpamvu kandi ibikorwa byinshi bya gisirikare bikorwa na Israel cyangwa abafatanyabikorwa bayo ntibiba bigamije gusa ingabo zisanzwe z'ibihugu, ahubwo biba bigamije no kugabanya cyangwa guca intege ubushobozi bw'imikorere y'iyo mitwe igira uruhare muri uwo muyoboro. Ikibazo nyamukuru kivuka ni impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikira Israel ku rugero ruri hejuru. Iki kibazo gisesenguye neza bigaragara ko imibanire y'ibihugu byombi ishingiye ku bufatanye bwa gisirikare n'ubw'igihe kirekire. Amerika na Israel bifitanye urusobe rukomeye mu bufatanye mu by'umutekano, gusangira amakuru y'ubutasi, gukorana mu ikoranabuhanga rya gisirikare ndetse no gushyigikirana mu bya politiki. Ku ruhande rwa Washington, Israel ihagarariye umufatanyabikorwa w'ingenzi mu kurinda inyungu zayo mu burasirazuba bwo hagati. Hari impamvu nyinshi zishingiye ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israel. Icya mbere ni politiki n'umutekano. Amerika ifata ituze mu burasirazuba bwo hagati nk'inyungu nyamukuru, kwita ku mutekano w'inzira zinyuzwamo peteroli n'andi masoko y'ingufu, ndetse ikagerageza gukomeza kugumana uburinganire bw'imbaraga mu karere. Icya kabiri ni impamvu za politiki zo mu gihugu imbere muri Amerika. Mu mateka ya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika habayeho kenshi amatsinda, imiryango n'abayobozi bafatanya bagashyigikira cyane Israel. Ibi bisobanura ko muri politiki y'imbere mu gihugu hari abantu benshi, amashyirahamwe n'ishyaka rya politiki bagishyigikira ubufatanye bukomeye na Israel, ikagira ingaruka ku buryo Amerika ifata ibyemezo byayo mu burasirazuba bwo hagati. Icya gatatu kijyanye n'impungenge z'umutekano. Ubuyobozi bwo muri Washington DC bubona ubushobozi bwa Iran mu bijyanye na misile ndetse n'umuyoboro w'abafatanyabikorwa bayo mu karere.
nk'ibintu bishobora guteza ikibazo ku bafatanyabikorwa ba Amerika muri ako karere. Igihe cyose Israel ibona ko hari ikibazo gikomeye cy'umutekano kirimo kwibangamira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba ziteguye kuyihagararaho no kuyishyigikira. Ku rwego rw'amateka n'ingamba za politiki, Amerika imaze igihe kirekire ifatanya na Israel, iba hafi yayo mu byo kurinda umutekano, kugabanya ibitero byayibangamiye no gusangira amakuru y'ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi, bityo igaragaza ko iri ku ruhande rwa Israel mu bihe bikomeye. Uyu ni umubano ukomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israel, mu gihe umubano wa Amerika ndetse n'igihugu cya Iran wagendaga urangwa no kutizerana no kutumvikana cyane cyane ku ngufu za kirimbuzi ndetse n'umutekano mu karere. Ibihano by'ubukungu byafatiwe Iran, amakimbirane ajyanye na gahunda yayo ya nucleaire ndetse n'ihangana mu bya politiki mu karere byakomeje kugora umubano hagati ya Washington DC ndetse na Tehran. Ariko ibi ntibisobanura ko buri cyemezo cya politiki cya Israel gishyigikirwa na bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri mu nzego za politiki muri Amerika habamo impaka ku rugero inkunga ihabwa Israel igomba kugeraho. Nubwo bimeze bityo, ku rwego rw'ingamba za politiki n'umutekano, ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukomeje gukomera kandi bukaba bumaze igihe kirekire. Muri aya makimbirane, isi ntiyagabanyije neza mu matsinda abiri akomeye arwana ku buryo bweruye, ariko hari imigendekere rusange ishobora kugaragara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Israel nibo bagaragara cyane nk'abafatanyabikorwa bahagaze hamwe muri uku guhangana, bagaragaza ubufatanye bukomeye mu bya politiki ndetse no mu bya gisirikare. Ku rundi ruhande, igihugu cy'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa inshuro nyinshi banenze ibikorwa bya gisirikare byibasira Iran, kandi bagasaba ko habaho kugabanya umwuka mubi no kwirinda ko amakimbirane akomeza gukara. Ariko ibi ntibisobanura ko bari kwinjira mu ntambara ku buryo butaziguye bafatanyije na Iran. Uburyo bwabo bushingiye cyane ku gushyigikirana mu bya diplomasi no kugerageza kugumana uburinganire bw'ingamba za politiki. Hagati aho, ibihugu byinshi byo mu Burayi, byo mu karere ka Gulf ndetse n'ibyo muri Aziya birimo kugerageza gukumira ko aya makimbirane yakwira mu bindi bice. Mu ngenge zabo nyamukuru ni uko intambara yaguka ishobora guhungabanya cyane itangwa rya peteroli, ubucuruzi bwo mu nyanja ndetse n'ubukungu bw'isi yose. Niyo mpamvu kenshi basaba ko habaho guhagarika imirwano no gutangira ibiganiro by'amahoro. Uyu munsi ibihugu byinshi bitamo kutifatanya burundu n'uruhande rumwe cyangwa urundi, ahubwo bigerageza gukurikiza politiki zifite uburinganire, zishingiye ku nyungu zabyo mu bukungu, umutekano n'ububasha bwa politiki. Bityo rero, intambara ikomeje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse na Iran igaragaza byinshi kurusha kuba intambara y'ibihugu bibiri gusa. Ni ihuriro rikomeye ry'imibanire y'ububasha mu burasirazuba bwo hagati, amakimbirane ku ngufu za kirimbuzi, kugenzura akarere ndetse n'inyungu z'ububasha mpuzamahanga. Nyuma yayo harimo imyaka myinshi y'ubushyamirane bwa politiki, kutizerana n'amarushanwa ya geopolitiki. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikira Israel kubera ubufatanye bwayo bwa kera mu bya gisirikare no mu bya politiki, ndetse no kuba Washington ibona Iran nk'icyago gikomeye mu karere. Ariko kandi ibihugu byinshi ku isi bigerageza kubuza amakimbirane gukura, kuko ingaruka zayo ntizagarukira gusa mu burasirazuba bwo hagati, ahubwo byagira ingaruka ku bukungu bw'isi yose no ku mibanire mpuzamahanga. Kubw'iyo mpamvu, iyi ntambara si uguhangana kwa gisirikare gusa, ahubwo ni igice cy'ikibazo kinini cya geopolitiki, gishobora gusobanukirwa neza gusa iyo ugenzuye amateka, politiki, imiterere y'umutekano ndetse n'imibanire y'ububasha mpuzamahanga byose hamwe. Urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei mu bitero byo kwa 28 Gashyantare 2026 rugaragaza ihinduka rikomeye mu mibanire ya geopolitiki y'uburasirazuba bwo hagati. Operasiyo ntiyakuyeho gusa ubuyobozi bukuru bwa Iran, ahubwo yerekanye n'intege nke mu mutekano w'akarere, mu gukomeza inzego z'ubuyobozi no mu miterere y'ubwirinzi mpuzamahanga. Igihombo ku bantu ni kinini cyane, kandi kutamenya uko politiki izagenda ni ikibazo gikomeye. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel basobanuye icyo gikorwa nk'igikorwa cyo kwirwanaho, ingaruka zacyo zikwira mu karere hose, zigahungabanya abaturage basanzwe, abafatanyabikorwa, abahanganye ndetse n'inzego mpuzamahanga.
Uyu muhati w'uburasirazuba bwo hagati werekana ko intambara n'amakimbirane atari iby'ibihugu bibiri gusa, ahubwo ari urugamba rurerure rw'imbaraga, amateka n'inyungu z'isi yose. Aho buri cyemezo cya politiki, igitero cyose n'urupfu rw'umuntu ufite ububasha buhanitse bihindura imibereho y'akarere n'ejo hazaza h'abantu. Urupfu rwa Ayatollah Khamenei, ibitero byibasiye ibikorwa bya gisirikare n'ubuyobozi mu mijyi ya Iran, n'ibihano bihoraho by'ubukungu byerekana ko amahoro ari agashya kandi ko abaturage basanzwe ari bo ba mbere bahungabana mu mibereho yabo y'akajagari ndetse n'akababaro k'umutekano muke. Isi yose irahangayitse kandi ibihugu bikomeye, abafatanyabikorwa n'inzego mpuzamahanga biracyashaka uburyo bwo kugabanya ubukana bw'intambara. Ariko nubwo hari ayo mahirwe yo kugabanya amakimbirane, umwuka wo kutizerana n'ihangana rikomeye hagati y'impande ziri mu ntambara birarushaho kwiyongera cyane. Iyi ntambara igaragaza ko icyerekezo cy'akarere gishingiye ku mateka y'imyaka myinshi, ku gushaka ijambo rikomeye mu bya politiki n'umutekano ndetse no ku nyungu z'isi yose, bikaba bituma amahoro aba nk'inzozi n'abaturage bagahora mu rwuri rw'impungenge n'agahinda kadasanzwe. Biragaragara ko amahoro n'ubwumvikane bigoye cyane kugerwaho, ariko kandi twakibaza niba isi izashobora guhuza imbaraga zayo kugira ngo irinde kuba ubwicanyi bukuru, cyangwa amaherezo y'uburasirazuba bwo hagati azaguma ari ikibuga cy'urugamba rukomeye rutagira iherezo. Naho njye nitwa Umutesi Gloriose, ndabashimiye.